Jimmy Pachuao channel kan lo let leta ka channel ka video min lo thli sakhin tu zong zong te in zawa in amasa in chi bai kan bu ka cheu Boeing 787 Dreamliner accident chungchanga scientists finally decode the black box and found who did this ti kha tuntuma hian karon da dona abula tanga top thlengin lo thlir don nia heti hian mizo tongin data ila atopa scientist ten black box in a record an la chuaka atitu an mu chuak ta Boeing 787 Dreamliner hian safety record thatak aneya hei hi Boeing 787 Dreamliner achiat na thleng ma saber ani chuti ani chuan eng diklo nge omta ang atopa chuan chuitu ten Air India flight 171 a black box te chu an han honga adota an thil mu le tur chu an bei sei lo thil dai ani an thil mu chu hian zo na chan na apesatli amai ni lova zo na thar dang asiam chuak zok ani tin chung chan na te chu alo chua tan ta ka chuan khovel chuan hei hi accident rap thak tak alo ni ti a the chuak theita ani khovel pum huapa aviation industry tan chuan har tharna ani zun ni som pathum Ahmedabad chiat na rap thak tak khin atanga atuk maya recovery team 10 flight data recorder le cockpit voice recorder pani kho na le thil ke noi noya an mu chuak ta ani tin kang sa awang le in so vel na awangin honpo ahar le a ma se recorder pani te chu an lo lahim thale thungani heng manrua te hi police te kuta da ania police ten New Delhi a high security aviation lab a an keng pheya chuta tang chuan India aircraft accident investigation bureau AAIB in uluk takin a enfiata ani ma se hei hi tual chung malak na mai ani lova kho na tlak atanga darkar somni pali chungin USA National Transportation Safety Board NTSB le UK a Air Accident Investigation Branch AAIB atanga mithiam te chu tanpui turin kho na in India an thok lut ve ngal ani he kho na hi American Siam Boeing 787 ani mai baka achunga chuang zinga khan British mi an telbok ani kha International Aviation Treaty Chicago Convention tia riat noya chuan kho na siam na lama in nam noi ram le kho na accident a thi le hliam tur tu ram te chu chui chian na hian tel theina an nei ni lep chunga chuan chui tu te chuan na an thok tana flight data recorder atanga parameter sang khazani chuang anzir chianga cockpit voice recorder a audio top lam dar kar ni kha anzir chiang boka anthil riat chua chu amak top ani atlak ma second somruka chuan cockpit chunga buaina le alarm na satak a ani ri na satak a ani atho chu atanga second somni pani a intana pilot pakhat chuan gear up ro ti asoya chu co pilotin a confirm ta ani ma se chu mi nuwa angoi le ri a warning sound ri a oma tho chunjom thei to lo na warning aring hal bok pilot ten an buai pui vata ma se athok chho thei talo ani crew ta chuan lungmuang o deuh man mo thosi in mayday an thon chuak nga la are zuita ani investigator te rilru ti buai tu chu pilot terilru ha dam na kha ani a achan chu an ma chon tur kha an la hre lo atho chu atanga second som pali aliam nu a tho na tho chak lo la ya lift siam na tura puitu flap ta chu anok kir kim vek ani chu atheng malu tuka airspeed achak tok lo awangin tho na chuan lift a hlawa ading ta ani pilot ta chuan chance an nei man ta lo ani ma se he thila hian om chu omani cockpit instrument a chuan flap ta chu alalor seiti alang renga chumi omzia chu thlo na khal tu pilot ten configuration him taka an omti an la ring cheu ti na ani ma se an him to si lawani
Boeing 787 a flap control system hi a him to lo le nia ngai ania motor le encoder hlui manga thuam ania ma se sensor pakhat chiang lo le encol na maintenance thuan opte awanga thona hi atlak pha ta po ani thei ani mi pui hriata nem nge ani lo na a sarkar thukhu atanga alandan chuan thakhat chau kalta khan flap lut chuak arang thei lo ti report ani awangin atha veilama flap actuator chu siam that alo ni to ani apat te thak ania ma se apat awan em awangin awai chuan athar hlakin thak ani talawani tin then khat chu la endik tur te po ani hloma tuai tharmek te po ani lombok chuti rualin enfia hun laya bungrua abo awangin sensor hlui ho enfia na kha ahun son ani ti thoktu then khat ten an soibok ani hun son ani a ma se chun zom ngei tura chinchia ani lo thung tlat si ani chu papera chuan thil thleng pa ngaya zia ania ma se ani na taka chuan thi na thlen thei an ni thei tlat ani investigator ta chuan he malfunction hian che sualna a thlen theiam ti po an enfia boka flap rating dik lo hian thona computer system angongem ti te auto throttle che dan kha adang lam ta jok emni ti te hi ngai ruat na satlia mai ani lo ani data atanga alan dan chuan thona control na setting auto throttle hian thona chu pa ngai taka thok ang mai in atilanga engine te po in beisei angin na an thok traffic bok ma se system ina a hriat a in thona tha wing te chuan lift an siam tlem dai jok awangin thona chu angong chakhle a thlok kang chun zom thei talo ani thudangin soifia le chinila thona khol chuan pangai takin a thloka ai ngaya chutiang tho chuan pilot te po in thatakin an thlok ni in an ringa ma se rin lo lam dai ani ta si ani Boeing Charleston plan na thok to engineer hlui ta chuan 787 an siam chua ta chu manmo taka ti ani thu an soya endigna inspection po an nei man ngai meu lo ni in an soi chuti rualin Boeing engineer hlui pakhatin BBC ne na hi technical glitch ani satlia lo system failure ani telbok ani ti in na soibok ma se chui chen na chu ala top lo black box analyze atanga car thum nuwa report ma saber ti chu ania investigator ta chuan pilot ti swal lam chu nol vek thei ani lo line mechanical le systematic failure lampo tin zone ani thu an soit war hlea nitlem te nuwa Boeing chuan global maintenance advisory atichuaka flap actuator feedback encoder te an enfia turin an nge na flap system ne na inzom maintenance na son to te chu kharngal ani theinan operation te chu an ngen bok ani thona che swal nuwa company stock atlaniam hle ama in Dreamliner hian safety record thatak nei ma se mipui terin na chu atlaniam tan to ani heti lai hian khovel puma pilot union le flight instructor ta chuan manual flying thiam na lam ngai to tharle turin an ngen bok ani association ta chuan update training an titana chuta chuan cockpit data diklo enkolte atul huna automation tellova thona thunun tepo atel tuna chuan chui chian na kim chang hi thlathum atanga thali vel alangai don ani November thachung in report nung ber siam ani ang engpo chuni sela news rin takten anron soidanin scientists finally decode the black box and found who did this in anron da chuaka chu mizo tongin karonda ani decode ti hi convert ti na ania black box in thil a record hi bengkhriat na ngai thlak ngal ngot thei chi ani lawa chowangin ngai thlak thei turin an convert le phot angai ani chu mithiam te tan po a olsam lawa chowang chuan an du anga an chui chian zung thei lo chan po ania decode ti chu omzanei le
hriat thiam thei tura convert or extract ti na aniber doctor ten an report na tangin hospital a khan victim zani somsari ania thona chuang kha mi zani somli le pani ania thita te hi zani somli le pakhat ania mi pakhat hemi zinga hian adam khochuak ani thi hi mi za somruk le pakua Indian nationalities ania mi somnga le pathum hi British national ania Canadian pakhat Portuguese pasari anni tichuan he thona chuang te zinga thi zong zong hi mi zani somli le pakhat anita ani chu avan doi khak hle mai athi ete kan tor puirol rolin an chung te an kalsan tak te an khong ai khak om tak zet ani voin thangin kan ril ru anuam theilawa tu te po in kan ngai ven em a keipo mitam takin ichanela ron tilang vero intia wangin atir lama khan kanu in he khovel min chua sana wangin ril runat takin ko oma khatiang lam kha buai pui man lovin ko oma tu nuwa achanchin achian nuwa hian kalaron top up vedon nia karon da vedon ni ti in ka chang chewa chanchin tharin tlak ten anron soi angin scientists finally decode the black box and found who did this ti in anron soi ta a chung te chu mizo tongin karon leta tiang hian kan ron da ta ani ka YouTube video te min lo hlut saka min lo thlir sak thin tu ten zawai chunga lom thu ka soya min la subscribe la winom chuan subscribe button kha min lo me sakanga tin a thei chuan like te kha bell te kha min lo me sak ula comment te po kha in ngai dan in duang ang kha in ron soi the ni ti kha kan soi le du bokani in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chero se next video kan lein hule vek don nia tuna tan chuan bye bye vek ule bye bye